lumayan bro, 5 jari mangga lepa bro. Alhamdulillah, strike pertama. Mantap bro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mancing lagi di apa namanya ini ya, Blok D, tapi agak jauh. Saya sendirian mancing kali ini. Ada juga kawan-kawan situ tapi jauh. Saya sendiri di sini. Di Jul sama James hari ini nggak kerja, dia kerja kan, jadi aku mancing hari ini. Oke bro, kita lanjutkan nih. Oke. Trik mangga lepa bro, alhamdulillah akhirnya dapat bro, 4 jari lumayan daripada enggak. Alhamdulillah, hari panas bro. Oke, strike lagi bro. Mantap bro. Oke bro, petirek lagi. Oke, strike lagi bro. Mantap, strike lagi. Oke bro. Mangga lepa. Oke, strike lagi. Manggil lepa. Astagfirullah. Lepas lagi dia. Ya Allah. Baru straight. Oh, mantap. Mantap. 4 jari, bro. Lumayan.
balik lagi bro. Mantap bro, lumayan mantap kan bro, mangga lepah.